Hi guys, welcome to Agent Anai Academy. Selamat datang ke Akademi Agent Anai, akademi yang terunggul di tanah air untuk semua pelapis ejen hartanah. Whether you are a BBNU, a PEA, or REA ataupun a newbie, it doesn't matter. You have come to the right place. Okay, apa benda ni Agent Anai Academy ni? It is a platform where you can ask me questions about real estate, about properties, about estate agency, whereby I will try my best to answer your questions. Kat sini Okay, first things first. Mengapa saya buat free service macam ini? Sebab over the years, ramai daripada korang telah pun PM saya, tanya saya banyak jenis soalan about how to do this, what to do, when to do, and all these things regarding property and real estate. But apa yang buat saya terkilan ialah mengapa mereka tidak tanya principal mereka. Mengapa tak tanya bos mereka, tak tanya group sales manager mereka, group agency mereka, group vice president mereka, HOD yang hebat, head of department, ataupun team manager, ataupun team leader. Why? Why don't they ask them? Why do they ask me instead? Agent Anai, agent yang berpengalaman hampir 40 tahun dalam bidang hartanah ini. Answer is very simple. Sebab either the boss, principal pun cannot be reached, ataupun mereka pun tidak ada pengalaman yang seluas macam saya ni dalam bidang hartanah. That's number one. Number two, ramai agensi sekarang hanya main recruitment game saja, recruit saja, tetapi yang ejen baru itu, recruit baru itu diabaikan, dipinggirkan, di belakang lorongkan, di tepi jalankan oleh yang atas tu yang recruit mereka. So tahap the level of estate agency business right now memang sudah ke laut. So ia amat menyedihkan saya sebab saya sudah hampir 40 years in this business. So every time saya tengok mereka dicicilkan and they are lost and confused. They don't know what else to do. Nobody to help them. When I first started as a newbie in this business, memang saya pun berperasan sebegitu sebab tidak ada orang guide saya, tidak ada mentor, tidak ada NCC class, tidak ada INSPAN, tidak ada Institute of Estate Agency lah, tidak ada CDP classes lah. So memang susah masa itu sebagai agent newbie. Tak ada Google, tak ada Waze, tak ada Samsung, tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, semua pun tak ada. So semua pun kena berdikari sendiri, kena cari ilmu sendiri, kena gunakan otak sendiri as an estate agent. Itu zaman dulu lah. Zaman dulu memang susah jadi newbie agent. So when I dapat PM yang banyak nak tanya ini, ask my opinion, ask my advice, nak cari jawapan, how to answer the questions tu, sebab mereka diabaikan oleh yang atas-atas itu. So saya pun dah jadi macam one stop center lah, pusat kebajikan. So how do I feel? Memang tersinggung, terkilan. Because sedih lah, memang sedih. Tengok dia orang recruit tapi yang di bawah-bawah tu they are all dah ke laut lah, dah terjunam, jatuh. So I pun recall back
zaman muda dulu, bila I jadi newbie dulu, banyak-banyak kali saya pun telah terjatuh. So many times I have failed, but every time I fell down, I would rise up again and restart and redo and move forward again. Keep it up selalu, jangan give up, ya. So now, because of this thing, memang dah lama saya dah berfikir how to solve this problem, ya. Ada yang cadangkan saya jawab soalan korang charge a fee. Ada yang cakap saya charge 20-30% of the commission, ya. So banyak cadangan telah pun disalurkan kepada saya macam mana nak tolong korang, ya. So after thinking for so long, maka I pun terfikirlah, ya, money is not my end game, because I am now entering the final phase of my 40 years journey in property. Ya, sekarang saya dah masuk ke fasa terakhir dalam riwayat hidup saya sebagai seorang ejen hartanah. So, ia membuat saya memberi saya satu ilham lah, ya, that I should give back to the estate agency community, ya. What I know, ilmu saya, pengalaman saya harus saya salurkan, give it back to those who need it, yeah. So that's why I decided tak akan charge korang. Saya akan jawab korang secara free, secara percuma melalui page saya ini, page Agent Anai Academy, ya. Page yang korang sedang tonton ini, ya. So how does this thing work? Okay, macam ni. So every week, say pada hari Monday, ya, saya akan buat satu post di mana saya akan mengajak korang untuk kemukakan soalan-soalan korang, ya. So every Monday I will make a post in this page whereby I will invite all of you to give me your questions by posting in the comment section. So that is on Monday lah. So what I'll do is I will try to answer your questions as best as I can. Saya akan cuba jawabkan soalan korang sebaik-baiknya. Tetapi bukan semua soalan saya akan ataupun boleh jawab, sebab setengah soalan itu mungkin dia sensitif. Dia akan menyinggung perasaan orang lain, ejen lain, menyinggung perasaan team leader, team manager, HOD, principal korang. So saya akan cubalah sebaik sedaya mungkin, how best to answer your questions, ya. Because ada setengah jawapan yang saya akan kemukakan tu, it may invite saman tau, ya. It may clash with your boss, it may clash with your agency punya policy, and it may have legal issues. So that will invite me, will give me more problems later on. So of all the questions, I will try my best to answer, but some questions memang tak boleh saya jawab, memang saya tak akan jawab, sebab dia ada akibat yang buruk jika saya jawabkan soalan korang tu.
Okay, so that is how it will work lah. So Monday I will put a post in this page, Josh Eng Global page, Agent Anai Academy punya page, di mana korang akan kemukakan your questions. What you want to ask me, you orang tuliskan dalam komen tu, so I akan bukakan komen tu and then I akan jawab korang lah. Dan jawapan saya akan dibuat melalui video, melalui video sharing tu. So maybe one day I can answer one question or two questions or three questions, depends on how many questions yang ada. So itulah atau cara, that is the procedure that I intend to do for you guys. So you are welcome to ask me your question about estate agency, about real estate, about properties, or anything that is related to properties. So I will jawab you all. And the best part, ingat ya, dia adalah percuma. It is free. I will not charge you guys anything. Some have advised me charge a fee for every question asked. Some have asked me to do it as a membership platform, membership di mana korang akan dikenakan charge annual fee untuk jadi member platform ini, tetapi tak payahlah ya. Because I sudah sampai ke penghujung jalan saya dalam bidang hartanah. Money is no longer my end game. Saya nak semua orang, BBNU ke, newbie ke, PEA ke, IEA ke, mencapai tahap yang lebih tinggi, improve their standard, improve their ilmu in properties, and also mereka dapat menjadi satu ejen yang lebih baik. So saya harap video sharing hari ini kita akan sama-sama dapat mengharumi dan mengharumkan lagi industri agensi hartanah di negara ini ya. So I wish all of you the best. So from today onwards, you guys can be a better agent. So ingat follow this page, Facebook page selalu, dan kemukakan soalan korang. So I nak ucapkan korang semoga sukses selalu. Okay guys, jayu, see you in the next post. Jayu semua.